Hadian Bau Menteri Gatanat Kakot Kekia Ula Pensyai Kemat Kiyang Dorbar Tauan Ha Ka Dorbar Mang Tengka Ha Ka Bedai Bagajing Sio Shikinong Tri Asha Ha Ka Jela Nagaliang Kinong Tri Asha Ha Pok Chatri Jong Ka Meghalaya Asha Workers Union MAWU Kilami Syakamat Ban Penpau Bagajubab Jung Menteri Kelong Tek Kum Gajubab Kaban Syupen Syobiet Ikong Mira Jun mersing ibadai Presiden Jong Kene Keseng Kinong Tri Asha rengkat berkiwaipat Kinong Yalam Bagentub Ikong Sony Karjana ke advisor Kilepen Pau Gejing Pitar Bakumno Uni Menteri Ujubab Ikene Gejing Keli Da Kabakren KK Kabamdai Hakmat Kisan Pukandai Ngut Kiwaipat Kinong Mikmat Ha Kaba Ulong Bakasorkar Kasiu Benai Ya Bero Kinong Tri Asha Marsau Hajar Tengka Shikli Akshi Benai Kumba Galong Mentahi Kini Kinong Yalam Jong Kene Keseng Kinong Tri Asha Kilepen Syai Bakasorkar Kasiu Syamanla Iwei Piwei Nong Tri Asha Hakador Nreu Pun Reu Tengka Shisni Kabalong Kador Kabala Kenyot Ben Kinong Tri Asha Badai halor kania basa Shisen Pat Kene Keseng Kinong Tri Asha Kala Shimbiang Yakarai Baniat Pat Ba Haka Sau Trik Uyayong Bandawai Laga Jong Kahok Baki Di Banyo Badban Ajing Seneng Ru Yau Niu Menteri Bala Jubab Ba Kajing Ong Jong Uru Kalong Hakarukom Kabamdai Bad Kabapen Syobiet Ya kisan Pukandai Ngut Kiwaipat Ki Nong Mikmat Aki Yang Dorbar Tauan Kejela Kebala Syusngap Bat Syashkor Yu Points kebangia keran baru health minister kebangia stick bah ketugas ni kedai syafam keba pen kiu ya ka fix honorarium jongki asha kebalong nriu pun riu tengka sisni syakalai spa tengka kata kumbalai ong nadu menne kedai ar hajak tengka hakashi benai di hak kapor kebangia show meeting baru support secretariat usngau tu ke gijing ko ajongki asha ke demands ke jongi balai dungi mi surok kata kalong pen kiu ke demands ke jongi kalong nakaliang jong state government bo un ayangi na kanriu penriu tengka syakalai spa tengka hakashisni te ke bapen songsi pat bani I halor ke jingkran jong hapo position pa uang ba mdai ban nget iki asha ba ka bainong jongki kalong penriu tengka nriu ong baki asha kiyo sau hajar tengka hakashi benai te nakaliang jong Meghalaya Asha Workers Union hi ngipa ka jing kublai kerpang sya health minister jongi uba James ma ba ulala ban ai kat ya ka sau hajar tengka na benta jongki asha bat ngi kwa aru ba ai no kham kloi ko order ba siu no ya kene ka sau hajar na benta jongi khnang ba kan lo ka jing kerku na benta jongki babun ki asha kinang la ban trei khamai kam ningi su thu ang ni la da dei bo la implement shi shai kene ka sau hajar ngimra da mi hiru sha po sura Tena kata kadang ni sotu bahang ni bagadi sau hajar si benai kumbo la reply dari kamlong kumta ngim kwa ban argue hindai ikwa ban kene ke jinsisha biki asha kim shamayo kata ka sau hajar si benai hindai an hajar kata de ka fix honorarium kumba kila mention hak tugas ni hak sau tergi hadir bengilayo ban kene hapo kamra jong minister hi baka sau hajar ka an hajar ka de ka fix honorarium ka bangiyo biki asha kiyo ka bamot ban tingka sisni Nakaliang jong state government hi kat hadu menta kadang siu ar hajar tengka ya ki asha hakashi benai kabamut nriu tengka tenrei hakas nyau tarik pat hakasation hadin ba UMLA jong kanompo constituency uba meral bonsim ulara ya kene ka issue ka jong ki asha ka jubab ka bangi yo nang ni ha ka ba health minister uang ba ki asha kindom duna ya ka nyau hajar tengka shi benai hakajing yo ka jong ki Te kendiak ngapa ban pensai halor kebayadai bat kene. Kejingyo ajang ki asha kalong kadon arbenta. Ar hajar tengka kiyo ya ka fix incentive ha kebayadai na kaliang jong state government. Nang tapat ar hajar kiyo ya ka incentive kabadai na po ka central government. Te ya kene ke incentive kabadai na kaliang jong ka central government hi ki asha kinom yo fix ya ka nomor ba kadai jang ke incentive. Tada ki pep iwei atli I Kikam kemut ladaki absen ni ketuga kam kin cak minus no ya kepisa. Tiki babun ki asha hila kumno kinyo kumba khatsam spa tengka na kashi benai. Ki nang taru nalor kata ngi don parsa atli ki incentive. Kata kadai shi hajar ka COVID incentive from the central government. But shi hajar ka COVID incentive na kalian jong state government. Teladangi khenlang ya kita barok ru ki asha kajingyo jong ki asha kadang long tang ru hajar tengka. Kampat boy nyau hajar. Di hakabiadai bat ka COVID incentive lilai kan dia kalong temporary na kabanta jong ki asha. Lada COVID udang don kemut ki asha kinyo ya ki incentive. Bat lada COVID undom don syu kemut ki asha kinom la ban yo ya kan ki incentive. Bat ya kan ki COVID incentive hakabiadai bat ka central government ni claim yo syu ya kan nadu jong ubnai December last year. Ngimtip kidang siu na em na mangi claim yo kano ko order hakabiadai na kabanta kan ki COVID incentive.